Babikunda kubona jewe kana abandi yego nguriya hari na Hadasi nawe nahaguruke pasiteri wacu akoso Hadasi nakomeza hagane siko ikimwe go kwicara nabwiye ngo muke Hadasi akomeza hagarare na Merci na Konsora ikonsora nahaguruke muhaguruka abakobwa namwe tubiyegereza wabwira ko twaguruka dufite umukwe bwa Murage nahaguruke uwo bashimeshi cyane dufite ubukwe bwa Mutware nahaguruke na Esther ufanye umunyamuryango wacu Esther w'ibintu baturi araza kubihamya niba muhaka nawe pastor uza kubihamya turi uzamu urubwenge
wanasifiwe. Baduhaye iminota myinshi abayumbi, niyo mpamvu Fredy n'igisubizo njye mu managinga makorasi, ariko iminota 30 turaza guseka kuko tumaze gukura, dukeneye kumva ijambo turagabanya, turakora 20 kugira ngo Antoine Rutayisire turi inshuti, ndamukunda nawe arankunda, araza kubihamya niba mwabaye pastor uza kubihamya, turi inshuti zamura ubwenge. Rero icambere inotumumiriza ufate kuri karave nari mbakumbuye, nari maze ukwezi n'igice muri Nairobi nivuga butumwa, ubikubitira amashi gufata ukwezi n'igice ugafata umugore mukagenda nivuga butumwa ntabwo ari muzosha, mwasize umwana w'umwaka umwe. Ndashima Imana, simbivuze ngo mbiyemereho, hari abagiye mu butayu, hari abagiye kure, ariko ndashima ko yandinze, Imana ihabwe icubahiro. Ikindi ndashimira Healing, mukubitira amashi ku bwa Healing. Healing turabakunda kandi Imana iri kumwe namwe, ntugire ubwoba. Niyo bakadogo baragiye turahwera, ba Ange twaravuga Diane wa Healing bavuga ni gutaha, ari kumbwira uburyo Imana ari nyembaraga. Rero mukomere kandi turi kumwe namwe, mutambuka abayumbe nitumara Fredy n'igisubizo muravuga umwanya, ariko amakuru asitabe menshi ibimwe umukobwa wa Kenza nita murakoze. Umucuranzi uvuye Mbarara nawe utambuke bita mu nyugo niba ari mbonye mugere vuba vuba iminota nayo turayigabanya. Ikindi imbere sinzi niba yaje nawe kuyagize isoni ariko arahari ntagire gutya. Babikunda kubona jewe reka n'abandi bakuru yego buriya hari na Hadasi nawe nahaguruke pasiteri wacu na Koso. Hadasi nakomeza ahagarare, si kubera ikimwe ngo kwicara nababwire ngo gutya. Hadasi akomeza ahagarare na Merci na Koso arahari, Koso nawe nahaguruke. Muhaguruka abakobwa namwe tubiyegereza, wabwira ko twahaguruka. Dufite umukwe bwa Murage nawe nahaguruke. Uwo amashyi menshi cyane. Dufite ubukwe bwa Mutware nahaguruke na Esther, ufana umunyamuryango wacu Esther mu wirinde baturi n'abahaguruke bakomeze bahagarare barebe kugira ngo bazabatwere banabatahire n'ubukwe. Ubu nibwo bukwe dufite uyu mwaka, nibwo twabashije kumenya. Hari ayandi apendinze tutarashyira ubwanje ubwa bienvenue, amakuru aracyahari. Abangaba turababeretse kugira ngo muzaba reka mvuge n'abandi bataraba muri minisitiri, uri gushaka ko mvuga abandi bataraba muri minisitiri. Hari Franco, hari